Nkethinkatho na nchune mutegeri bwega no tubakona kanya kugwatanira nawe nikiri mubango jogi bani utongaja no twitha twina kagitaga kathongi gakutigira ni tukwarira matujaja kuringitha ugima bwaku bwa mwiri gutigira uri na ugima bwega na uturo buraja bitagwa ntinyari kinyo ketha wina kiuria na namba utu tukubana arua turenda kwariria murimo jumba kwitha tukijigwa muno ndene nja chetu murimo jwa sukari kana wenda diabetes ndene studio chetu turina Martin Kimathi karibu sana ibwega no tubakona kanya doko kairi kuja kwarana about tukethia ni bwega muno mutegeri wa Weru TV narua tukethra tukiritana murimo ya sukari na marietwa ni Martin Kimathi na tukomba kwethra tukeri kuelewa murimo ya sukari urayo ya ura mtomba kumenya na murimo ya sukari na kinyora umba kwethra ukitritwa thine murimo ya sukari yes hata njire ukarietwa sukari murimo jojo jana yana kore into bya sukari kana jitho juke affect sukari kimwiri inarito sukari iliomba kudhari kiuma. Yes, very good question. Murimo ya sukari yomba kwethira yugitwa ya sukari nontu ba kwethira kintu kira kiomba kwethira kireta thina ndene ya mwiri yaku ikintu tomba kwethira tugita glucose na glucose na kimiru no ya sukari kwende ni ara kumbika kwethira maybe mtu na lazima kwethira isukari urete muno kwena causes nyingi kana kwena into bingi byomba kwethira bireta thina ya sukari na muno irira mwiri yomba kwethira yote kumba control sukari ire kwendekana kwethira ye mwiri yaku ke kiwango fulani kira kibatire kwethira ki normal that is kuma 3.3 mwanka 6.5 eno yomba kwethira ye normal fasting blood sugar na rira mwiri ukomba kwethira yote kumba ku control sukari ra yendene ya ndamu yeku kenda yomba kwethira neko yuki glucose ira yomba wike ke muscles ciaku kenda muscles yomba kwethira sigutumira sukari kana omba kwethira no go store sukari ra kenda ri within kenda mweku ithira yina sukari ira ye normal yes aya ntijeketha kwina mithemba ya murimo juju no turimwe nuiga wangania sukari we nire na mire ringi ukaigwa ngania sukari we nire itirie ntijeketha kuikuga kuri na mithemba ya sukari na ikuga atandira sukari ye na mani kuga atandira sukari ye itia i different kuna mwanya ya rira sukari ye nami na rira sukari ye itete rira ye nami kumbika kwethirwa maybe mtu ena sukari na nakomba kwethirwa na gutumira ndawa cia sukari atirite bya kuria kana ukethirwa no kwimuta shindano na utiki urite kana kwena nya bomba kwethirwa sukari yo ni ukara yendeguru na bomba kwethirwa baken karinjo that is hypoglycemia mtu kwethirwa aitega sukari na rira sukari yendeguru utrita different na rira sukari iri iguru na kwena mithemba ithatu ya diabetes na kwena muthemba yumwe yomba kwethirwa yitwa diabetes type 1 kwena diabetes type 2 na kwena diabetes insipidus na yomba kwethirwa i present kana kwena bira yomba kwethirwa ibikwathurana mirimo yo ithatu number 1 ke diabetes mellitus type 1 yomba kwethirwa yiwata mtu utekinyite miaka 40 kwinama kumenya mweri yumo mwanka miaka 40 na yomba kwethirwa yiretwa ni kintu tomba kwethirwa tukiuga ni immunity mwiri ukomba kwethirwa yo fight yo ngwa ke cells ciayo mwiri ukomba kwethirwa yo we fight autoimmune diseases ya autoimmune diseases type mo ya tuwe mtomba kwethirwa na thyroiditis kana kintu tomba kwethirwa tugita Hashimoto thyroid ini umba kwethirwa mwiri ukomba kwethirwa yo go fight cells ira ciomba kwethirwa ciiki pancreas ira yomba kwethirwa no you control sukari ku mwiri yes koinde na kwena diabetes type 2 diabetes mellitus type 2 diabetes mellitus type 2 nomba kwethirwa ki affect antu barabe na miaka 40 kwitia yes mostly yo tomba kwethirwa tukiathurana okay yake management type 1 yomba kwethirwa yitrito na shindano type 2 mtu nomba kwethirwa etumira ndawa mbatini leta no ethirwa etumira shindano okay yes ai no guturita kwina muthamba jo ethatu
Number 3 kwina diabetes insipidus. Iyo niyo yumba kwithirwa ireta thina ya mtu akomba kwithirwa ni hormones yumba kwithirwa na thina kwatuika no present na mtu kuumaga maita ya maingi muno, especially utuko ukona mtu na kuumaga maumaga nkrokie 5 or more liters within a day. Yes, na nya yu muthemba ya diabetes, but you take saindi sukari yumba kwithirwa ike affect another hormone yumba kwithirwa igitwa vasopressin. Yes. Diabetes umba kwithirwa muno iringithanwa na antu bakuru tijeketha ni iringithagia ana. Yes, yes. Nora tumba kwithirwa tukiuga diabetes type 2 yumba kwithirwa ike affect at least 90%. Na ko i common kana no yina antu bara baingi, but ugeta on the ground ikumba kwithirwa kwina twana kinya twa 1 year 2 years tumba kwithirwa twina thina ya diabetes mellitus type 1. Na tutumba kwithirwa twi depend on insulin kumarira sukari kamenyekana mwanka maisha yao yonthe. Nontu ba kwithirwa kintu kira kiumba kwithirwa kireta diabetes type 1 i cells ciaku cia mwiri cia beta cells ciumba kwithirwa si destroyed ko mwiri yutumba ku produce kintu twita insulin, na insulin no yumba kwithirwa yukia glucose ikomba kwithirwa no tonya the glucose ira ki cells kana ki muscles ciaku kenda ciumba kwithirwa ne produce energy. Kuendelea kwithirwa utina cells ucio produce insulin lazima mwana ithirwa mtu shindano ya insulin throughout. Lakini type 2 kumbeka kwithirwa mtu na ku produce kana no mwiri yuko rita insulin, lakini insulin ira ikethirwa ni kwa resistant mwiri yutikumba kwithirwa you may recognize. Kuendera mtu akunda sundawa icio tuma kenda cells yaku ciomba ku recognize kwina insulin. Kuendeti lazima mtu romba kwithirwa na kwenda insulin. Na tena mtu ro type 2 diabetes no ntuba sukari kwithirwa ningi akia kwithirwa nombe kuthithia exercise bwega na komba kwithirwa na kuria diet itina intobia sukari bibingi muri yo utithirwa yuna sukari nyingi na ku sukari yake no ithirwa ikiumba kwa managed na diet na exercise. Yes. Aya mtu umba kurigara na murimo wa diabetes juithara jumite amtu ethara achiari aju mwiri kana bwa kweu umba gukara uturo bwaku ukawatu itheneje. Uratumba kwithirwa tukiuga diabetes mostly around 80% yumba kwithirwa igitania na genetics. Genetics i families ukethirwa your mom your dad na thine diabetes kana your grand kana kashosho gaku ikara na thine sukari no withirwe wino gwatiba kugwatwa sukari. Na riu kethirwa wimenya family kana ki family nje yenu kwina thina ya anto kwithirwa kugwatwa murimo ya sukari. Waratumba kwithirwa tukiuga nya cancers fulani tuge cancers akona cancer muthemba yomwe family enu no bati kwithirwa no tegero thineu no nto wiki risk kwithirwa nya wigwatwa cancer yu kwiko kintu twita gene na genes icio chomba kwithirwa shiran in families. Nekyo igitumi twana anto ba family mo patibati kwithirwa baigurana ikenda bomba kwithirwa bugusensia genes ira ko thine sukari muno yomba kwithirwa igitania family na kinya lifestyle. Rira mtu akomba kwithirwa no kuria na bekura birurire kana that carbohydrate ira umbere kwithirwa wiria utumba kwithirwa wirita ngugi yo tumira bekura birurire muri ukomba kwithirwa you store glucose you in form of kimwiri yaku. Na riro kendelea kuria no te kuthithia exercise no te kurita ngui with the time muri ukambere kwithirwa yote usense rira wina insulin. Na riu ndi kwatuika mwiri yaku yamenyere sukari nyingi ko ndi ukambere kwithirwa sukari ni kwambere gwitekie mwiri yaku. Yes. Aya iwi genes a lifestyle mukarire mirire no ithirwe igikira mtu gwatina bakugwatwa diabetes. Yes, ki lifestyle lifestyle mirire kuri interview na sukari muno. Mirire muturire yo kuri ute kurita mazoezi. Maybe uri mu bishino wite ngari no kananja ugakarandike sofa
you are not as in you are not active. Koinde that is where lifestyle comes in. Kuongela urito nkolokiorore kana ke BMI ku kwatweka BMI niratumba kwithira twetala urito bwaku na uraya bwaku itebati kwithira ikoloka 25 rero kona BMI ku yekinya around 30 we at risk kana we na risk ya kwithira we watu thina ya sukari we watu thina ya pressure na ko mtu na bwati kwithira maintain weight ire wetani na uraya bwawe. Yes. Ukaga tu diabetes ithe nayomba kurigitwa kathira kana woka manager for the rest of your life bo kimutawachendera kana kimutawanda kuringana na utungata. Type 1 itomba kwithira yethira. Lakini type 2 mtu no ethira we manager na kwatweka utetumira ndawa for a long time. Lakini ukomba kwithira no kuthingatira diet yaku na mazoezi. Ko type 2 a chronic illness iraumba kwithira no ku manage through diet, through exercise, but pia kwa baba tomba kwithira betikana nda kuringana na cells ciake ura ciumba kwithira ithukite cia pancreas. Yes. Atwarire symptoms kana bionaniria bia mtu no ethirwe na diabetes na mbuga mirimu ingi iria omba kwithirwa kivuga na ijura wina juu lakini kumbe diabetes. Yes. Rira ukomba kwithirwa ukiwa mtu na kuwa number 1 kwena ira tomba kwithirwa tukiuga 4 cardinal signs kana kintu kira mtu omba kwithirwa na kwaririe muno lazima thimo sukari. Number 1 komba kwithirwa ukiwa nyonta muno ukwithirwa no kunyuruji than normal mbere utanyunya rwemba teorianga no kwambiri kunywa 1 liter 3 liters 4 liters nyonta itekuthira kwendo kona mtu na kwambiria kunyururu rwingi yomba kwithirwa gitwa polydipsia. Kwena ingi yomba kwithirwa gitwa polyuria. Polyuria imtu kwithirwa na wita kuma ya maingi than normal. After 20 minutes no kuigwa ina blood eku ye full ukomba kwithirwa no wita kumaga. Number 3 polyphagia. Polyphagia ni kuibwa mpara mno. Ukona mtu na korea nkulukio rararia nurire rukiri the ithatu ina mpara the inya ina mpara the ithano that is kura saiti oruraria. Ewe ingi ni unexplained weight loss kana urara kilo 70 all of a sudden ukinya kilo 60 45 no tena other symptoms maybe utekuibwa kunyoroje utekuibwa kurebe kuramno utekuibwa thinenge tweresera lakini ukona no ku lose weight no thimo mirimo inge yonde iteku eta umbe kwithira no kuthimo thina ya sukari. Ibi inge kwina iringe ciomba kwithira ikeya tuwe ya muntu metha kwamba kwithira ya kugia njereri kana yate kuona boya ukambiri kuona maruerue. Yes. No withirwe pia antu baba ingi baraba kwamba kwithira bakia sibitari bakoya na thina yo kwa and mauru njara ukaiba muntu ekwira mauru yatora ya MP wake kinya mwanke atibo maybe ya kwira nerves. Yes, yeah, etomba yeah. Tomba kwithira tukiuga paresthesia ukwe and kana kuibo tushindano yako mtu itoshindano mauru njara kwithira wina kironda kitekubua haraka. Kironda kikethirwa no kara kironda inya mweri kana meri ile kitekubua kwithira we wata thina ya fango ke females na nya ke male ukambiri kona no kumaga maumago yena white no kuwata skin fangos kingo ne kuirwa. Yes, thina tayo. Yes, na thina nyingi ke antu baba ingi bethira bagarita sukari 4 to 7 years mbere muntu omba kwithira na kumenya ena thina sukari na ku itukwe encourage muntu at least o mwaka omba kwithira withimo thina sukari kinyo kethira utebwo kuibwa itukethira no ku check kwa thina kwa sukari yomba kwithira ne kwenda witia uka guidance ndaitero komba kwithira ukiavoid na ero komba kwithira ukira na ethiro iwetie kwire iguru omba kwithira uki advise on exercise kenda omba kwithira no kunigia weight kuno ethiro nyote na symptoms na wina murimo ya sukari.
Yes. atwarire complications kana ugakarotiri giti diabetes imbiomba kwithirwa gikarika. Number 1, kwina thina tumba kwithirwa tukiuga isi affect micro nerves, micro organs. Kwina micro organs, kwina micro organs. Micro organs ni ta metho kana organs ira ciina tumikia tununu, na muno yomba kwithirwa ki affect metho na kidneys. Kwende rero komba kwithirwa ukiona maybe mtu ejite ate kuona boya atomba kuthoma ikurire ukwe ate kuona namba cia TV ne unethirwete go thina sukari. Number 2, thina ya kidneys. Thina ya kidneys umba kwithirwa ye microvascular kana ira umba kwithirwa ni ku affect to nerve to tumikia twa ndamu tula tununu, na kidneys mta kwamba kwithirwa na kuthimirwa maumabo no ithirwa ukiona maumo yaku yana glucose. Onto riu mtu na kumaga glucose na kumaga kwa glucose ti normal. Kwa kuonania kidney yaku nombete kwithirwa yana marinya. Na kwende anto mwiri kidney yomba kwithirwa rira yoshunga ndamu yaku ne kuriire glucose yetura kuringana na ora glucose inge kwatwika ne emone kuma maumo, na kwende kwamba kwithirwa mtu na no yenya thina mauro ya imbi kwithirwa no kununga breath yaku. Yes, thina tayo wingi na kwina macrovascular ira yomba kwithirwa ni ku affect tuge mtu no awate stroke, no ithirwa yowata kironda kia mauro, ingi yomba kwithirwa gitwa diabetic foot, no ithirwa pia ukwe andike utukuwaira. It's a complication. Aya, batira daktari mutegereri kana wakatha wina kiura no arani about ukurukira 40188 nyakebugu imonyanya kurukituri live ukurukira mutandao wa Facebook na YouTube gata kuraja nichoketa na rwade ruru nimekagitagate kuraja. Ni Wero TV. It's not just a match, it's the crescendo of a season-long symphony. Now approaching the final critical moments. Go for one final time inside the final the FA Cup final. Europa League Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Ongera nko rumori rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumori rwa Amero. Umamundune eja werone. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome! Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to Download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Inya *812*981# wekera 22 jasikiza tune yeku. Weta. Ai eyo amrome eyo. Kiti. Yani oni yangu eti vya kore bwambikera mbiribiri yake murume. Mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonera bondrumie ruare murume. Kiti. Onkundia roe nyambere twaria. Kiti. Murume, 30 churi bwandrumia mbiribiri cha 20 na bwana. Kiti murume kana botomite na mbiribiri inkomenya inera igeri nyabata laisa. Kiti.
inya star 812 star 981 hash wekera 22 jasikiza tune yeku. Usishtuke, najua kila kitu. Jaribu kuliburuza kama mwanaume kweli. Jaribu. Mimi sio mjinga. Usiletee majibu ya kijinga, nitakuletea noma. Mimi ni Instagram model. Ukadhani mapero watatoa ransom. Unazimu. Yeniona dirona. Tufanye usafi wewe. Kunishika shingo unanitanon. Eje ni Wero TV. Nkazo chomanyakire go mutegeri no tuba kuona kanya gwita na mbere kurumira mubango jogima ni utongatete na mbere kwariria mantu ijegie murimo Joskari kana kira kijikere mono na chombata diabetes ambire tuchokito kwithiri tukarira complications kana mantu jaje ombokarika ukarira kurigitwa murimo Joskari na mapema. Daktari ndira mtu ena symptoms bichonde otwirira ndire ja sibitari imbyomba kwirigira nega karika. Number 1, mbere burum tunomba kwithirwa akikurukira kindaktari kindomba kwithirwa keresa wethirwa kuigwa wethirwa utiwa kuigwa nombe kwithirwa request kuthimirwa kithimi kia sukari direct na riro kwamba kwithirwa withithirwa kithimi kia sukari kwina kiria tomba kwithirwa tukiuga random no thithirwa anytime urite bia kura kana utirite anytime no thithirwa kwa kinge tomba kwithirwa tugita fasting blood sugar mtu no ilasima umbe kwithirwa utirite gintu within mathaa 6 mwanka ya 8 lakini ukekuruka ya 8 tomba kwithirwa ye fasting nonto mwiri ukomba kwithirwa iro produce insulin yeju ko at least 6 to 8 hours na riro kathithirwa kithimi kia sukari no muitugire normal random blood sugar no umbe kwithirwa kiuma from 3.3 mwanka 7.8 but riro kwamba kwithirwa sukari yaku ni gukuruka 11.1 une kona ni wena sukari lakini itigu confirm wena sukari riro kona ni aye more than 11.1 no umbe kwithirwa withithirwa kithimi kingi tomba kwithirwa tugita OGTT kana oral glucose test yoni raomba kwithirwa wikundwa a certain glucose ukomba kwithirwa no kuthimwa sukari within 2 hours within mbere no thimwa ndagika 30 1 hour 1.5 hours 2 hours ikomba kwithirwa ni kuthithia kan graph iwiarema no withirwa withithirwa fasting blood sugar ukomba kwithirwa no ku fast within 6 hours kenda umba kwithirwa no kuthithirwa fasting but kira kio confirm kabisa kwika gitawa HbA1c kana glycated hemoglobin ino yomba kwithira ithima sukari yaku emeri 3 na ko wende kwamba kwithira yetungained sukari yaku yombete kwithira kariata within 3 months na kwende no confirmatory kwende nya yombete kuthithirwa ukatiga na bibinge imbeta but ingene ku screen o screen onekana ya sukari gwitia ukathithirwa glycated hemoglobin migabo kiuga rimo no kwiu kugitwa kagita karaga kuthima na mgeka umira wini otinio kana otinio kana wini ne komira otinio nuntu bobuga ngoke jorite gintu na sometimes imbije antu ibara yorongo nuntu nigeru empara is it important to andira weriro fast fast utikare gintu utikare o nuntu rimwe mtu nauga nera watikare akauga
kabane ni irio biongo lakini narire chai na mugate lakini ate kugetambore ate kuthugane ikurea egwo gatega chai nywire. How is it important? It's important kana kintu kia maana mno kwithira no kuthingatira kana kwaria uma rira wiyite kuthimira kithimi kio gia sukari kenda daktari omba kwithira na kumenya random kana fasting blood sugar yonto fasting blood sugar rire kuruka 6.5 ni kuona ni wina thina sukari lakini random blood sugar no koni tugwita almost 11.1 gushoka 11 koindeke kuruka 11.1 iro tomba kuga wina thina sukari but 11 to 8 ikimtura wina sukari but well controlled kana controlled no twetikirite ukinya 10 11 yao but yakuruka 11.1 ene kwenda nya admission. Yes. Ai muhimu hata kwithira mtu akithingatira kiria kuria ndiro ku manage diabetes no diagnose zero na ndiki kiri treatment. How important is diet kiria kunywa ndawa kana kiura kumta sindano ngwetekia na nyama kuthingatira mathaja kwa sorry. Yes. Ingwetekia kwena English saying omba kwithira ikiwa eat your food well like medicine or you'll eat medicine like food. Kwende ke diet tike mtu akiwe na sukari kana mtu akiwe na pressure anto bondi bagwati kwithira bakiolele bira bakure ukomba kwithira no kore into tu utheri no ntu utena thina ene yonto komba kwithira in future into bibimba kwithira byokuretera thina na ko rero kurebya kura ithira wira bya kura balanced diet ukomba kwithira no kura a lot of starch a lot of junks a lot of carbohydrates ithira no control bya kura byaku kana no kura bya kura bira bibatire a lot of fruits ugali kula kidogo nyama kidogo pombe kidogo chumbe kidogo so ukomba kwithira no balance diet yaku protein kidogo no ntuba creatinine na antobarabe na thina ya sukari tumba kwithira twebe encourage mno kwithira baeria balanced diet na muno ukethira no konisha carbohydrate kana bya kurabira bya white carbohydrate tumba kwithira tukiuga kintu taikwashi kimemotu mchele rice hiyo vitu yote white chapati chips hizo vitu zote kutomba kwithira tukira mtu unaweza kula lakini ukomba kwithira no kula small portion one portion almost nkunde ku enjare ku ukomba kwithira no tega portion iro kura wethira ni ugali ukethira ikurukia nkunde ku wathirika mushere kidogo tu hivyo lakini vegetables kana greens managu terere sukuma hizo zote ukomba kwithira no kura thani ku yenusu. The other proteins nyama urenda at least 4 pieces per day ukomba kwithira wira kilo itakusaidia na do ukomba kwithira no ukara we healthy au angeni exercise at least 3 to 5 days a week. Rero ukomba utekomba kwithira ugita gym unaweza kimbia no kwithira ugita bicycle nombe kwithira nyawe walk all that. Okay. Yeah. Ukiwa kwa mbuthia ro mtomba kwithira akigwatana na ugatokio maruka. Nombethero nkiuga thina sukari nombete kwithirwa ni watita antu babenge mno kombo na kinya bara bena thina sukari batumba kwithirwa babenge bemenya ura bomba kwithirwa baithithia na kwena ithimi bira mtu abati kwithirwa aitagirwo rimo mwaka rira wina thina sukari kana thina pressure ithimi ta kuringwa mbica enkoro ira yitawa echocardiogram ECG no bati kwithirwa wina sukari mwaka ukethirwa no kuthithirwa HbA1c kana at least 3 to 6 months no ithirwa withithirwa witegwa metho yaku at least rimo mwaka daktari o metho na pia examination ya maguru kana maguru yaku ategata biara no bati kwithirwa withambia kuguru kwaku kiririte ukamba kwithirwa no kuangura bwega kenda kumba kwithirwa kutatigwa roje iratu kira wimba kwithirwa ugikira rira wina thina sukari itumba kwithirwa twikwira wikire kiratu kinene kidogo wathiri namba 8 ukomba kwithirwa ururi iratu namba 9 kenda utikomba kwithirwa we wata diabetic foot na ku rero ukomba kwithirwa withithia u kathingatara dawa ukomba kwithirwa nukuthingatira masharti ya daktari ukomba kwithirwa wikara bwega no withirwa windingirana namba eko thimu 0726
522 953 07 26 522 953 kana ukomba kwithira wimbona clinic Meru Town opposite Mombasa Stage Kairanya Building State Medical Clinic. Ni bwaga aibaga sana doc no tupakona kanya kuja kwarana na bawo twibaga kikirigwa Mutegerero TV no tupakuthikira mubango jogima ni utonga tukana arwa mbirigira ukwithirwa ukithomera gintu gya kubuna uturo bwako mwaka kimya kyo kingi ithoro na kagita gakega jukani mubango jogima ni utonga ndi mitagwa Tinyari Kinywa. Eje ni Wero TV. Inya star 812 star 969 hash kugwata kadil jasikiza tune yeku. Mambo